katakan ke kentin kini ki beri kin kwa igindu ki mechanism lani kita ki an kiban telakam nyimong kiban kang ni nyimong ban kang reban telakam ke jingrum kertep hi kat adu bangila sakne lut ikam na dong sono kini ki ki beri ki bangkwa ban tren ye ka ILP ki ban pa kini ki beri ki penbi iki seng balang jongi kila sak penbi ha ka sarkar MDA kila sak penbi ha ban biak ka sarkar MDA ka pass ke resolution nam tak ILP om da ka jing thu ban pentri kam ya ka ILP hindai ban law met ye ledi na ka issue ILP Telda pi om ngipen bi yupat ba hakan ka dur ngipen bi haba ka delegation ngilale pon sin committee banyak tai bat ka union home minister ilai kren bat prime minister masai telda kita gi bong ba kani ka resolution jungi kani ka resolution ka bas penbi yupat ba tengah kwa ban keli bahatu na pedeng jong kita gemali jongki hato gimdan bentamu bat kani ka papas mengi resolution hapok house ko gemali jong ki dan lang bangi di kumno pinong bangila kai mula le kai so di gemali jong pigay hindi la kai mengi lapas lang nilai sign lang di kumno pinong ngila kai dengan saya ngasutu yun biong masuk kani statement kami na baadan buang ba kani resolution ka bala shoot ipat pa tanang ko akong kalipan yaw nang ilam ko BBP hato Emily jong BBP umdan mo hangto banya sign lang ka resolution udon lang hapo assembly banya sign lang amam tan kinakom ipi hapan na siyang dole habang ikran ni kuno kita ay di pangasiko ang tajim